Mbahaye ikaze kuri Talk Sport ubuzima n'amakuru y'imikino agezweho muri uyu mugoroba. Ikipe y'Amavubi ikaba yanganyije 0-0 na Cape Verde, naho ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR zikaba zishobora guhabwa ibihano kubera gukina imikino utabiherewe uburenganzira na Ferwafa. Mu ikipe y'igihugu Amavubi mu izamu harimo Kwizera Olivier, Imanishimwe Emmanuel, Rwatubyaye Abdul, Manzi Thierry, Fitina Ombolenga, Mutima wa Defense. Aho ni muri Defense. Hagati mu kibuga bitwa nk'abakaseri Mukunzi Yannick, Niyonzima Ale, Niyonzima Haruna, Bizimana Djihad, Tuyisenge Jacques na Kagere Meddie ari gukina hasa nko ku icyenda, na Tuyisenge Jacques bafatanyaga mu kubataka. Abakinnyi baje kuvamo mu kibuga rero ni ku batambwe na Tanturumani, Tuyisenge Jacques asimburwaga na Kevin Muhire na Ali Niyonzima, ku matambwe basimburwaga yabivuze Oza. Ku rutonde ruhagaze rero Cameroon ni iya mbere n'amanota 7, Mozambique ni iya kabiri n'amanota 4, naho Cape Verde ni iya gatatu n'amanota 3, u Rwanda ni urwa nyuma n'inota 1 n'umwenda w'ibitego 3. Ko amakipe yagenze rero yandi muri National Qualification, Uganda atsinda 1-0 South Sudan, Burkina Faso ni saa 3 zo gukina. Cameroon na Mozambique, Cameroon atsinze 4-1 Cape Verde, n'u Rwanda yanganya 0-0 Zambia 2-1 na Botswana, Algeria saa 3 Congo na Swatini 2-0, Ivory Coast itsinda 2-1 Madagascar. Rayon Sports na APR FC mu makipe ashobora guhanwa na Ferwafa, akaba rero ariko bimeze. Amakipe harimo Rayon Sports, APR FC ashobora gufatirwa ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, nyuma y'uko yakinnye imikino ya gicuti atabifitiye uruhushya. Mbere y'uko amakipe atangira imyitozo yasabwe na Minisiteri ya Siporo kujya asaba uruhushya binyuze muri Ferwafa, akaba ari nako bigenda no ku mukino ya gicuti ateganya kubera ibi bihe bya coronavirus. Amakuru igihe yamenye ni uko amakipe yarenze kuri aya mabwiriza agakina imikino ya gicuti atarasabye uruhushya agiye gufatirwa ibihano. Ibi bije nyuma y'uko Rayon Sports yateguye umukino wa gicuti wayihuje na Alpha FC ku wa gatandatu nta ruhushya yasabye rwo kuwukina, ndetse bikarangira witabiriwe n'abafana batari bake bawurebeye hanze y'uruzitiro rw'ikibuga cyo mu Nzove. Rero akaba ari amakuru agezweho nayo rero ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe za APR zishobora gufatirwa ibihano muri iyi minsi. Tugarutse mu ikipe ya Rayon Sports, intego ni ukubajyana mu matsinda, niwo mugabo abwira abafana APR FC. Akaba rero ikipe ya APR FC yaratomboye ikipe ya Gor Mahia mu matsinda. Myugariro w'imoso muri APR FC niwo mugabo Claude yavuze ko we na bagenzi be bafite intego imwe yo guha abakunzi b'ikipe ibyishimo bakayigeza mu matsinda ya CAF Champions League ku nshuro ya mbere. Tombora yabaye kuwa mbere yasize APR FC izahura na Gor Mahia FC yo muri Kenya mu ijonjora rya mbere ry'imikino nyafurika CAF Champions League. Ikiganiro yagiranye n'urubuga rwa internet rw'ikipe ye n'umugabo wa Claude ukina APR FC yavuze ko intego bafite ari ukugera mu matsinda y'iri rushanwa nyafurika bagaha ibyishimo abafana bamaze igihe batareba umupira. APR nawe wenda izabigera wenda nyuma ya Rayon Sports kubageza mu matsinda, akaba barabikoze bikanga cyane, ariko akaba yaraguze n'abandi bakinnyi b'abahanga. Wenda uyu nguyu Jacques Tuyisenge akaba wenda yaravuye no mu ikipe ya Gor Mahia, se nawe azaza kubyitwaramo neza. Ni ugutegereza tukareba ku batomboye n'itsinda rikomeye cyane, akaba rero ari uko bimeze. Tugarutse mu Rwanda mu magare, Areruya na Mugisha Samuel muri Team Rwanda izitabira Grand Prix Chantal Biya muri Cameroon. Umutoza w'ikipe y'igihugu umukuru w'amagare Team Rwanda Sempoma Felice yamaze gutangaza abakinnyi 6 bazitabira mu isiganwa ry'amagare rizenguruka Cameroon rya Grand Prix Chantal Biya. Grand Prix Chantal Biya igiye kuba ku nshuro ya 20 iri ku bipimo bya 2.2 ku ngengabihe y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi UCI, izatangira kuwa 18 Ugushyingo isozwe kuwa 22 Ugushyingo 2020. Ikipe y'u Rwanda igizwe n'abakinnyi 9 yari imaze icyumweru kimwe mu mwiherero i Musanze mu kigo cy'amagare cya Africa Racing Cycling Center yitegurira irushanwa. Umutoza Sempoma yamaze guhitamo abakinnyi 6 azifashisha barimo Areruya Joseph, Byukusenge Patrick, Mugisha Samuel, Mugisha Moise, Munyaneza Didier na Hirwe Ibyiza René.
Team Rwanda izajyana na Muhamaniro Eric nk'umukanishi na Ruvogera Obed nk'ushinzwe kuvura abakinnyi na Nkuranga Alphonse nk'uyoboye itsinda. Dukomeza rero na Euro National League Playoff aho Hongria na Iceland iza gukina saa 3:45, Northland na Slovakia saa 3:45, Serbia na Scotland saa 6:45, Samoa Georgia na North Macedonia saa 2, Bolivia na Equator. Icyo nkwibutsa ni gukora subscribe amakuru y'imikino n'andi wasanga urasanga tipe y'igihugu Amavubi rero akaba yanganije 0-0 no muri video zose zibanza bakora subscribe, share, kora ku ndengere. Ndabakunda cyane naho utaha.